Pakote rang nebe mak disponível ia banco de sangue, dadaune hamutuk atus ida tolunolu racing hat. Chefe Departamento Banco de Sangue, Januário da Cruz informa assunto neba jornalista Sira e Hospital Nacional Guido Valadares, segunda-feira semana ne. Março de 2023 ia stop A 37 pacotes, B 35 pacotes, AB ia 9, O 54. Nebe total pacote RAM nebe agora disponível di Banco de Sangue 134 pacotes RAM. Ba fevereiro ini kita halo teste ba yang masih ada mai forum ya 406 22 yang kita teste usi dari sini kita halo 2 orang 355 nabi mau forum lolos nabi dari sini orang yang tidur ba 406 ini selama mau halo tes liu teste halo 2 sama 355 pessoas emang forum. No husi pakote rang ne, rambalo afetaru moras hepatitis. No rang hirak ne, dua sang husi família paciente sira balung, no balung mos mai husi voluntário sira. Enquanto dua sang rama parceiro sira, halau ona ia semana kotuk. No se ia tang, mebe depende ba grupo sira, nebe mak aprova ona. Reportagem Ana Rosada, Televisão Timor Post. Janela informação by Emma Hotu. Atu reta informação atual dia kliu kita haluha. Hane botão subscribe, like, halo comentário no faz tutang ba media social Hotu.